ko nta gihe gishije M23 ndetse na leta Kinshasa bavuye mu biganiro i Doha muri Katari. Uyu munsi tariki ya 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, amakuru atugezeho muri iki gitondo avuga ko bano barwanyi ba M23 bakomeje gupusa birukana coalition cyangwa se birukana igisirikare cya leta FARDC mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Ngiye kubabwira uduce muri iki gitondo tuzindutse tubatombe twiyongera ku tundi dusanzwe twabaye tombe muri rusange, aho rero bari guhangana n'uyu mutwe wa M23 mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru ari kungeraho aravuga ko kuri uyu munsi n'ubundi ibitero bikomeye cyane byagabwe na coalition bikagabwa kuri M23. Ingabo z'u Burundi zagabye ibitero bikomeye cyane muri Katogota ahabarizwa kuri ubu M23. Ni ku munsi w'ejo tariki ya 22 ubwo uyu mutwe wa M23 wari wamaze kuba wigarurira bimwe mu bice bigiye bitandukanye bibarizwa muri Sate ya Katogota ndetse na Ruvungi. Kuri ubu rero ibitero bikomeye cyane bikaba biramukirijwe kuri bano barwanyi ba M23. Byagenze bite ko M23 report iri kungera kuvuga ko hari agace gashyashya yigaruriye? Ako gace nakahe? Byose uraza kubyumva muri aya makuru. Andi makuru akomeye cyane, axe zigiye zitandukanye n'ubundi zo muri Masisi zikomeje kugenda ziberamo urugamba, by'umwihariko aho bita Kabizo ndetse naho bita Butanga ndetse n'utuntu tugeze nko kuri dutatu ngiye kugenda mbabwira. Aho rero M23 iri kugenda ihangana na Wazalendo mu bice byo mu Rurambo, aho ni murenge muri Twirwaneho mu basore b'Amadubu. Abangaba nabo bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo barebe ko bahashya coalition. Ni Gahororo, ni Kirimba ndetse n'akandi gace kitwa Masango n'akandi kitwa Nyirankware. Utu duce twombi nyuma yuko ku munsi w'ejo n'ubundi twabiragamo imirwano, n'uyu munsi rero ntago imirwano yarangiye, n'ubundi tubereyemo imirwano karundura, aho rero ihuje bano basore batwirwaneho ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, Wazalendo, intera hamwe ndetse na FDNB. Nyine ni coalition nini cyane, murabizi neza cyane nkuko nabibasobanuriye mu makuru yacu y'ejo. Narababwiye yuko bafite gahunda yo gukora genocide hano mu misozi y'Imurenge ahabarizwa abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Bityo rero mukaba mugiye kugenda byose mubisobanukirwa. Hanyuma sawa gusa turi bubabwire muri axe ya Katana muri Karehe hakomeje kugenda humvikanamo amarira n'imiborogo ya FDLR ndetse na Wazalendo, aho bamaze iminsi rero bakubitwa ishuro n'uyu mutwe wa M23. Kuva aho byatangiriye rero kugeza maginga aya ngaya M23 biravuga yuko imaze gukubita ku rwego rwo hejuru cyane, n'ubundi iyi coalition bagiye bagira gute bahanganye. Amakuru avuga ko kandi muri iki gitondo n'ubundi amakuru ari kungeraho aravuga ko hano muri Sake aramukiyemo naho urugamba rukomeye cyane, aho bano barwanyi ba M23 bagabwe igitero simusiga, n'ubundi bikaba rero birangiye gitanye abatari bakeya. So biri byose mu makuru mugiye kugenda amusobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma kandi sivyo gusa turabwira ko muri Shabunda hari kumvikanamo ibitero bigiye bitandukanye, byose rero bikuye mu makuru tugiye kugenda tubabwira muri iki gitondo. Nitwa Pacifique, ini bava kure official. Reba neza niba warakanze subscribe, niba utarayikanda kandi uyikandeho nonaha, kuko nicyo gihe ni nawo mwanya kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu, n'ubundi tuzajya tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ni byiza kubana nawe warakanze kuri subscribe. Dufite subscribe 100, nawe waba uwijana na rimwe tugakomeza tukazamuka kugera ku 1000 kugira ngo ibintu bigende neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma rero ndagira ngo dutangirana aya makuru akomeye cyane namaze kuba nkurikirana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aya makuru tugiye kuyinjira, ariko turahera hano muri territoire n'ubundi nkuru ya Warikare. Niho tugiye kubanza guhera kugira ngo mubanze musobanukirwe neza cyane ibijyanye n'urugamba rwagize gute rwahabereye kuri uyu munsi. Amakuru yangezeho avuga ko ibi bitero byabayeho n'ubundi kuri bano barwanyi n'ubundi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bakagaba bitero bikomeye cyane kuri M23 mu gace ka Kibati, ariko bikarangira bakubiswe mpaga cyase bakubiswe nabi cyane, birangira bazamutse n'ubundi bisanga ahabi, aho rero bakubiswe n'uyu mutwe wa M23 ku rwego rwo hejuru cyane, bagashwiragira. Nimvuga gushwiragira unyumve neza cyane, bakubiswe ku rwego rwo hejuru nyine babura iyo berekeza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru ufite nuko M23 yabashije kugira gute kubahashya, ndetse tena inaza gutsindira kandi gace gashyashya n'ubundi kabarizwa muri axe cyangwa se muri territoire n'ubundi ya Warikare. Ibitero bikomeye cyane byabayeho n'ubundi kuri uyu munsi
byakozwe n'aba barwanyi n'ubundi bo ku ruhande rwa leta Kinshasa babigabye kuri M23 ariko birangira bisanze ahabi muri teritwari ya Walikale. Ingabo 700, ingabo abasirikare abasirikare 700. Sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Abasirikare 700 bamaze kuba bahagezwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Aba rero baje guhangana na M23 kugira ngo barebe niba babasha gukuramo zimwe muri access zimwe na zimwe M23 yagiye gute yagiye yigarurira. Ibi rero byababereye ikibazo gikomeye cyane bitewe nuko kuyigarurira cyangwa se kwigarurira izo access byabaye ibibazo bikomeye cyane muri rusange. Amakuru avuga ko kandi ibitero byabaye muri Pinga mu masaha saa 11 za mu gitondo, saa 11 n'iminota 17 niyo mbona yanyandikiye harambwira ati ubu tuvugana urugamba ruratangiye, Wazalendo batugabyeho igitero. Ubwo rero ngira ngo murumva yuko ntago byoroshye. Hanyuma ahitwa Rusamambo mu gace ka Breusa naho humvikanyemo amasasu muri iki gitondo cyatambutse kabisa, aho rero haberemo ibitero bikomeye cyane n'ubundi byagabwe kuri bano barwanyi n'ubundi ba M23. Ariko kwishuro noneho M23 ikabakoze icyo bita amasuku, yakoze icyo bita amasuku no gukugenda bakura basakuma bareba aduyi ngo ninde ari hehe, arabarizwa hehe. Ibiroro byababayeho byatumye FDL zimwe na zimwe zicika ururondogora, bamwe berekeza muri Walikale mu gace ka Pinga, abandi baguma aho ngaho muri Rusamambo, abandi bahungira mu duce turimo nka Nyabyondo hano muri teritwari ya Masisi. Nubwo byagenze uko rero nyaboneka M23 yo ntago yacitse intege cyangwa se ngerekeraho n'undi guhangana n'iyi coalition, dore yuko baba batanameranye neza. Amakuru nkurura neza cyane ambwira ko ibi bitero byabaye kandi nanone M23 yabiprofitiyemo bitewe nuko yahise bakubitira mu kavuyo, bisa nkaho aduyi wabo atangira kugenda abebera anahunga nyuma yuko bagiye bakora amano agiye atandukanye harimo no kugenda batwika inzu z'abasivili. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane nyaboneka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tukaba dukomeje kugenda nyine tubirebera hamwe, turebe se koko M23 iraza gukora iki kugira ngo ibi bintu bize kuba bishyirwaho akadomo ndetse n'iherezo muri rusange. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nabateguriye na amakuru ari kuvuga ko muri Nyabyondo aba bano barwanyi bo muri APCRS nabo baramukirijemo ibitero bikomeye cyane kuri bano barwanyi ba M23. Gusa amakuru munyemerere nyagarukeho banze mbikubitire breaking news zo muri Uvira aho biri kugenda bigira gute, aho biri kugenda bibera cyangwa se ari kubera urugamba rukomeye cyane. Twavuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari rimbukiro rya FARDC na Wazalendo. Amakuru ari kungeraho avuga ko ibitero bikomeye cyane byagabwe n'aba basirikare bo ku ruhande rwa leta n'undi Kinshasa, aho rero bagabye ibitero kuri bano barwanyi cyase kuri no mutwa 23 kugira ngo barebe niba bakigarurira uduce tugiye dutandukanye, ariko bikarangira nta gace na kamwe bagiye gute bigaruriye bitewe nuko nyine M23 bagiye ikabatata mbere ikamenya amakuru yuko bari bubatake, hanyuma ikabasha kugira gute kwirinda kugira ngo nyine ibyo bitero ntibigire icyo biza kugira gute kubatwara. Amakuru nakuruye nuko ibitero byabayeho byanyabyo mu kanya gato yakatambutse, ubwo ndavuga ku munsi w'ejo ahagana ku isaha ya saa 11 gutyo zishyira saa 10 zishyira saa 11. Ibitero byatunguye mu M23 cyane kabisa, bigabwa muri Katogota, bigabwa muri Ruvungi, bigabwa hano Sange, bigabwa ndetse na hano ahangaha n'ubundi muri Kaziba mu nzira yerekeza muri Mwenga ndetse na Fizi. Amakuru angera avuga ko M23 ibyo bitero yabaye nk'iyari bizi yuko biri bubagabweho, ngo kubera ko coalition ya M23 ngo ari yiteguye neza cyane, mbese byabaye ngo nk'ibitabatunguye, ngo byari nk'ibintu bari biteze. Gusa amakuru nkura ku rugamba avuga ko bano barwanyi ba M23 isa ku isa biteguye ibitero bishyashya, ngo kubera ko utamenya ngo aduye aratera turutse he, ngo niyo mpamvu baba bagomba kwicara bari karume kabisa, ku buryo aho ruhinanye bahita bagira gute batabarira mu maguru mashyashya, nta kiragira gute nta rirarenga. Amakuru kandi nanone ifite akomeye cyane avuga ko ibi bitero nubwo byabaye bitabujije mu 23 kugira uduce igira gute kugira uduce igenda yigarurira
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nyuma y'uko yari yigaruriye ku munsi w'ejo utu duce karimo akitwa Kitembe ndetse n'akandi kitwa Musenyi. Utu duce twombi rero tukaba twarabaye tombe ku munsi w'ejo, ubwo bano barwanyi ba M23 batwigaruraga barangiza bakatwirukanamo FARDC. Amakuru angera avuga ko M23 yitiriye ko yafashwe utwo duce, ariko burya ngo ntatwo, ngo ahubwo harimo ingabo za leta ya Kinshasa. Ndagira ngo mbasobanurire neza cyane gatanu kuri kagenzi kako amwe mu makuru twahawe cyangwa se amwe mu makuru nakurikiranye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, avuga ko M23 yoyo yari ibizi neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma ndagira ngo dukomeze n'aya makuru. Breaking news muri Rurambo hari kuberamo urugamba rukomeye cyane muri aya masaha mu gitondo. Hari kuberamo urugamba rukomeye cyane, ubu tuvugana navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uru rugamba rwafashe indi ntera, kuko yaba M23 ubona ko nta mikino, yaba FARDC ukabona ko nayo nta mikino igeze gute ishyiramo, nta bya tolerance kabisa be na gatoya. Amakuru ari kungera avuga ko mu bice n'ubundi birimo kundondo ndetse nano ku Kijombo, hano hari kugenda humvikanamo amasasu amwe namwe ya hato na hato. Ibi rero bikaba biteye impungenge cyane kuri aba barwanyi ba M23 bitewe nuko abo bagiye kurwanira ni mu basivili. Hanyuma amakuru mfite nuko aba bazarendo bagize gute bakagenda basa nkaho bivangura banicayura na M23, nibigaragaza neza yuko hari ikibyibushye bagiye bagira gute bapanga. Sasa rero ngira ngo babiri kugenda byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Andi makuru ufite akomeye cyane aravuga ko ahangaha muri axe ya Katana nkuko nari natangiye mbibabwira, M23 n'ubundi yagize igira itya kabisa irangije isa nkaho ijya guhiga Wazalendo ndetse na FDLR barimo amaze iminsi bikarakasa bashaka kugira gute yamaze iminsi yikarakaza bashaka kuwigarurira turiya duce turimo na kino kibuga cy'indege cya Kavumu. Hanyuma rero M23 biza kurangira igiye muri Kavumu, ariko batari babiteguye bitewe nuko hari hagaragaye icyuho cyaza Wazalendo, kandi Wazalendo murabizi neza cyane, muzi nicyo zigeze gute zishoboye. Hanyuma twihuta cyane ndagira ngo dusoze aya makuru, ariko hari amakuru y'ingenzi ngomba kugira gute kuba mbabwiye, mutagomba kugira gute kugenda amucikwa. Hanyuma rero nta kindi kintu usabwa usibye kureba aho handitse subscribe, warangiza ukareba imbuga nkoranyambaga zacu zose ugakandaho follow cyangwa se subscribe. TikTok ni Muvandimwe Pacifique, na Twitter ni Muvandimwe Pacifique, ndetse na Instagram hose na Facebook nuko nguko. Hanyuma rero kazajya ubona amakuru mu buryo bwihuse yanditse cyangwa se amakuru ya audio nkuko nguko nyine, kugira ngo tuzajya ucikwa akantu na kamwe. Hanyuma amakuru avuga ko ibitero byari bigamije kujya kurimbura abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge bitabakundiye bitewe nuko batabariwe mu maguru mashyashya, bikarangira nyaboneka ibi bitero bitagize gute bitabaye nkuko bari bagize gute bari babiteguye cyase nkuko bari babyifuje. Amakuru avuga ko kandi ibitero byaburishwe mu nzira n'abarwanyi bayi mu M23, ariko bigatangira gukorwa mu gihe bari bataragira gutya ngo babitekerezeho neza. Twirwaneho ibigize gute irahageze, irabarasa bamwe basubiza inyuma, abandi barahahungira iwabo, bahungira n'ubundi aho baba. Hanyuma rero ngira ngo mwakomeje kugenda mubibona neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Hanyuma andi makuru akomeye cyane nkuko nari nabibabwiye, hano muri territoire ya Masisi, agace uduce tugeze kuri 2 twose twafashwe uyu munsi, dufatwa hano muri territoire ya Masisi. Ako utuduce n'undi umuntu yavuga ko twari dusanzwe turi tombe bitewe nuko M23 yatubarizwagamo, ubwo birumvikana yuko twari dusanzwe ari tombe, ahubwo icyahindutse nicyo kugira gute nicyo gukora cyangwa se ikindi kintu runaka kiba cyagiye kigira gute gihinduka. Sasa rero ndagira ngo mbashimire mwe mwese mwakanze kuri subscribe, nawe nyaboneka niba utarayikanda wihangane uyikandeho, n'iby'agaciro ku bana natwe warakanze subscribe. Amakuru yaciyo rero
nakagaruka. Cyenda kwa Pacifique ini bava kure official. Nta kindi usabwa rero no kureba wanditse subscribe barangiza ugakanda dusubire amakuru yacu ataha. Bye bye.